ko bettana menen miñiraɓe maɓe. Mi salmini bote please fata ko lo youth. Mi salmini mawɓe kadi tayiru mi heɗike mo moƴƴa noon. E min komi mari komi yeeto min si mi ari ɗo mi yenni ala droit an yaltugol wi'ugol la wata mi yenno ala on droit. Fanni mi arali ɗo minni hey kono yennugol no moƴƴi yenne hey kam peti ko yennugol fanni goɗɗo o sensibilisali ko woni wadde o noddali e hunde e ko boni si o waɗi mo mari conscience accuduma hoore makko kadi oɗo youth no defandude ɗo goɗɗo pellet ala ko ɓuri bonde hewti sakituɗo bone si mi waɗi ɗo yewtere moƴƴere goɗɗo ari yennilan e nder ɗum mi monike mi yottike ko yennilan ko an a ƴetti on parti ɗon tun a sakiti ko an sakiti bone on ko a woni wallude yimɓe ɓen holla wondema no yenni arayɗa tawa ko a woni même pire hay mi yennuɗo hare on tigi ko pire yennuɗo par ce que ɗa duwano sakitude ko moƴƴi kon awa ƴetta yewtere nden fof bugoɗa jama on dara anda jaga ko kaarijo ari waɗima hunde kaari ko ɗum waɗi o yenni e kadi goto e men ɗo wawata accinde goɗɗo ko wala wadde ɗo sa fala a wengay on tigi yennamo hunde ko waɗɗa ɗum sanzintama e kadi ɗum bonnata programme goɗɗo woɓɓe no sikkude si ɓe sakitiɗo fi ko yennuɗa haray programme ji gurdam maɗa mara gurdam ɗan kaka réseau ɗo ene si mi ɗannini nanane har miɗo ñamde est ce que ko ɗo woni vie ko somi kuppiɗo joni mi yiwi ɗo komi woni ɗon kon ko ɗon gurdam ɗan tigi tigi ɗum ɗo na vini ko virtuel mo be ko miijo mo woni arde joni fanni a noddali ko boni kon kono noon si mi yi'an fata ko ma bote yiɗa sensibilisa jama on fiyo yennu mi waɗa e vidéo minna o ko woni on yetade kono na ko moƴƴi taw jokkumo ko fenande mi adda argument kono a waɗi ɗo a yenni yo mer minna kaarijo accu yennugol ko hombo woni anda pullo fuuta yennugol moƴƴa kere si nene o tige bemma ko wawali mo haɗude ko min dubaru ndo yirini réseau sociaux wata mo haɗinde e ka ko ɓay golle ala e ka ko jokke woni ala ka ko ɓay mi ala woni programme ko ɗum waɗi ka ko ɓay miɗo monétise aɗay ko siko ɗum no amma ka réseau ɗo kadi ko alhamdulillah koko yiɗuɗa woyyata wallahi koko fa Allah woyyata ɓay min ko wiyeteɗo kaari yenne si wona onon taƴa tokka en billahi wallahi kamɓe yennayɓe hoyre rewɓe jammita ɓen mi yiyata goto ko gerata mi yiyata live mum mi yiyata vidéo mum kadi kala mo mi yino taƴi ɗum partage mi bloquima an kadi mi yiyata hande kadi e par ce que min mi yiɗa yigol ɗum no e kadi noon aduna mi ƴawataɗo min na kaarijo accu henno fi hon mi waɗana ɗum fi hon kere ala nene ala baba ala musidal ala ɓen ala famille kere ko min fewnatama ene kadi on sikkude fulɓe ɓen fof wonay nen ɗi onon sikkude on yiye fulɓe ɓen fof ɓe wonay parfait onon on yiyata o ivoirien ɗon sikkude ɓen hayno calcule hoyre ta maire kon taabi ɓen ñande o ñande ko ɗum tu woni golle maɓɓe o yiya ɗo goɗɗo no yalta wi acce yennugol ɓen ɓe calcula même ça ene on yeyata pullo fof kellay ko si an e min en sembini yennoɓen awa haray ko ɗum ɓuri bonde ɓuri hulɓinade sino ɗum leñol ɓe heɓay deeli ɓe heɓay yimɓe yoloma yalam ɗum ko beɓe jaɓat tentini enen hiɗen ɗuuɗi sifotako hiɗen jilli sifotako en jaɓay piijiɗi hande ɗen hani heɓude pédé hani heɓude chrétien hani heɓude juif hani heɓude fop par ce que hiɗen ɗuuɗi e kadi éducation on wayli zamanu ngun ɗuuɗi yaadu ndun wayli piiji ɗi en yehino ha joni en yeehi hay ka yaheta haray tigi tigi onon wonɓe e ɓernde mum ma e miijo mum wondema on waɗay cippiro fiyo jama on sansu ko cippiro fenande o yaltoyta prix carton kadi wiwgol on ƴetta e goɗɗo wengo mo ɗo wowlon mettuɗi haysi ko moƴƴuɗi wowlɗo nafata ausbillahi bonɗi wona kumpay kummen honno o pay kummen mi anda France ɗo honno mi bloquino mo goyi onno ɓennatamo boboflafami o ƴetta photo ji rewɓe o saka darende sultere haysi koko moƴƴu ka wowla he hara wowlu moƴƴa nafata ausubillahi kan sa waɗi wowli bonka a sanzinta goɗɗo a accinta goɗɗo min ko mari komi wiya yen waw profite enen kadi ɗi réseau ji ɗo artiste ɓe ɓen ɓanto ɓe heɓa mbuuɗi blogueur ji ɗumaɓe ɓen comédien ɓe ɓen wonano kumpa e kummen yeehi ɗo heɓoye mbuuɗi wari o uditi o place makko
wona o miss TikTok no créa do 60 millions e otowal on don hande mo yarde wonanga projet makko ukkadi non don gasa heba avantage haray ko yen sinju piji ko hebire nafoore dum do min ko dum mi faala e wadu yolten kari wata faala do yen wata goto tu sagita yenno ko pemba asakita joni tayka ka wadi don hatti surtout live TikTok ko tigi gayni tum majji ko mboni den ko sakitobe ben sakiti hafo andi Paul ma Pierre no yenna staw non sakitali tentini ko hattayno e live TikTok goddo ala no yide ko onon sakitobe ben alla no wi on wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan sakitugol hoyre ko wallindirgol e pankare e geddi alla no wowate wallondiren e kulol makko ko nafata wona enen be blogger be hande ko hanno hitande kala wahidi on a fait sortir un jeune blogueur dans la pauvreté wade moyen non responsable qui a des business kon gaynde ngawa hala tun kon dum dunci hande de wajogondirde do Facebook et TikTok fop wien beauté please kon woni rêve makon o inna ko ferme gerto fala wallemo mobe ndiren collect lansen dun jama e yiduben fo tawta o yaha o formo ara sofina ferma ko jonne mo kalsi ender 2 ans avance o yiti lawol ane procès wadon lami ane arto wadon goddo acce fi Allah yalten e o ko nafata anta dum nabatay nafata tagoto mo waja goddo mo be no mari famille be no mari be ngure si tawi on jabi yare lawol no goddum hebora ka réseau wona ndare do o do apucu nebi apucu ko yaltuga kaso kono tay be o fanka bay kanko ni sombo pay gungun sokede kono ko wawlata o wadu no peya mo 2000 francs CFA duma plus de 57 millions francs CFA ko be 52 millions francs CFA live goto hara mission jabani lan ko di lawi udi tanton ko jiwe me wadu ko miss TikTok do be banti ciosane mengon be hebi mbudi be arti di 60 millions hande o way wadde dum e batte kungoto walla to wallon singal consomme moƴƴo yeyi tanga dabba gokku o beydita wada projet makko ara min ko dum mari ko mi holla yen profitu réseau jidi mo be kadi holla ko jokki sika yeyo téléphone ya hollu dum men walli toma e dum wal hollen kadi keldere yimbe be min mo yeyo ndo bon taamu fata ko wigo agido fulbe no yeya ndo bo hino numéro makko hato jimbe o mo be moƴƴere hun ko andira artiste joni si wadi do clip hande en fo sagitanemo fo ya ndara so bi 1 million de vues par 24 heures dum ko mbudi bu hebata si fadim piiji on nitlisa puis on avance heben et des raisons heben ko wuriren dans la vie réalité mi ngara ko dum mari ko mi wallaw tayru kadi yewtereji makko buyi o sappikema haray mi faalete yurnitoda gongaji no mum goddi kadi wona gonga kono yurnito e ko yewtuma ko moja no bayru ko moko baaju tayru fo wona sengo kono ya ha yaltoya a wattani la ko woli ko wadoyta himo mari hore kono non bayru gonga beya jama si goddo nyaago ma goddo si woni aden ferejo jama ni nawo ida jama jogontira kono hedito ben kadi a hocca piiji hew are min ko dum mar ko mi hollaw jaram Combo mari question